turacyari ku nkuru z'ibikomeje kugarukwaho by'umwihariko mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no mu bihugu by'abaturanyi. Hano mu Rwanda hari inkuru ya Rikoroje ngira ngo tugarukeho, aho umuturage wo mu karere ka Nyanza yabonye grenade cyangwa se yatoye grenade mu murima we, ntiyamenya icyo ari cyo, abanza kuyitiranya n'iteke, arayitwara ayijyana mu rugo iwe. Ndagira ngo dukomoze kuri iyi nkuru, ni mu karere ka Nyanza byabereye, mu ntara y'Amajyepfo, aho umuturage yabonye grenade akagira ngo ni iteke. Ndagira ngo tugaruke kuri iyi nkuru byimbitse, turebera hamwe ko byose bikomeje kugenda byitwara mu baturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru meza kuri AFCM 23 muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko inkuru iri kwavugwa cyane ari uko umugabo witwa Lexi Kazadi Kanda wabaye mu ishyaka ririmo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi UDPS, ariko kuri ubu akaba yamaze kuba yiyunga kuri M23 AFC. Ikindi nuko yaniyamamarije kuyobora iki gihugu mu matora aheruka mu mwaka wa 2023. Turabikomozaho mbabwire uko byitwaye. Ese mwamenye ibyabereye Uvira no mu misozi ikikije? Turaza gukomoza kubiri kubera mu bice bya Uvira, Kamanyora, Warungu ndetse n'ibyo bice byose bikora kuri kiriya gihugu cy'abaturanyi b'Abarundi, naho turaza kubikomozaho byose uko byakabaye. Ngira ngo i Burundi ni kimwe mu bice bivugwaho amakuru menshi, ni kimwe mu bihugu bivugwamo byinshi birebana cyangwa se bigendanye n'ibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi akunda gutangaza mu bitangazamakuru bitandukanye, ibyo akunda kuvuga birebana n'u Rwanda. Ubu hagati y'u Rwanda n'iki gihugu cy'abaturanyi b'Abarundi hari amakuru ari kwavugwa kandi akomeje kutaba meza, bigendanye n'ibyo Evariste Ndayishimiye akunda gutangaza, ahanini bidindiza ibiganiro biri hagati y'impande zombi mu bya diplomasi, kukuba umubano w'ibihugu byombi yaba u Rwanda ndetse n'Uburundi bwakongera kumera neza. Turaza gukomoza ese byitwaye gute, noneho nibiki biri kuvugwa hariya, byose mbazaniye amakuru atandukanye. Reka tubanze twibete tumve ubutumwa dutumikire abadutumye, hanyuma tugaruke mu kanya gato cyane. Ese nawe ujya wibaza aho wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera? Nta mpamvu yo gusiragira, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge namwe mwashyizwe igorora, kuko muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva n'ikame cyangwa se bayibuze burundu, namwe mwatekerejweho. Ku bafite ingano y'igitsina batishimira ndetse n'abo gutera akabariro byanze, aya mahirwe ntabacike. Avura indwara zitandukanye zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, gutsirika, gukongora inyatsi ndetse n'ibindi. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, igifu, impyiko ndetse n'izindi, namwe mwatekerejwe. Kuba ari imahanga namwe ntabwo twabibagiwe, kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu. Ku bindi bisobanuro, ukeneye kuvugana na muganga gakondo, ushobora kumwandikira cyangwa se ukamuhamagara kuri nimero ikurikira: 0782329392. Erega amagara nicyo gishoro dufite gikomeye, sigasira amagara yawe hakiri kare hatutayatakaza di. Yo gutumikira badutumikira, reka duhere mu karere ka Nyanza hano ku butaka bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho umuturage wo muri aka karere ka Nyanza rero yabonye grenade mu murima we, atazi icyo ari cyo, abanza kwitiranya n'iteke, binatuma ayitwara ayijyana mu rugo iwe. Uyu muturage rero utuye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Nyagisozi mu kagari ka Rurangazi, ni mu mudugudu wa Kigarama. Amakuru dukesha igitangazamakuru Umuseke nuko uwitwa Habinshuti w'imyaka 61, aho yahingaga mu murima we, yabonyemo ikintu atazi, ariko abanza kugira ngo ni iteke, agishyira mu bindi, ubwo ni mu yandi mateke birumvikana, arangije arakikorera, niko kukijyana iwe mu rugo. Yaje guhura n'umuntu amubwira ko ari igisasu cyo mu bwoko bwa grenade atwaye kandi gishobora kumugirira nabi, kikaba cyamuturikana. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Nyagisozi, Habinshuti Sirdio, yabwiye Umuseke ko yabitewe n'ubumenyi buke, atahise amenya ko ari grenade, ahubwo yagira ngo ni iteke ryakuze, mbese rirakorokora. niko babyita. Gusa rero abamubonye bihutiye kubimenyesha ubuyobozi, nabwo bobibwira inzego z'umutekano, niko kuhagera maze zitwara iyo grenade.
abasirikare nibo bagiye kureba basanga abaturage bashize ndabona banditse ngo bashize iyo ku butindi ndetse no ku nkengero z'umuhanda, ati barayitwara iyo grenade rwose bayivana aho ngaho. Gitifu Habinshuti Siridiyo yavuze ko byagaragaye ko iyo grenade ishaje, ikaba nta muntu n'umwe yigeze ikomeretsa, cyane ko itigeze inaturika. Ngaho nguko rero ni umuturage wiboneye grenade agira ngo ni iteke, nimba ari inzara simbizi, ariko ubwo urumva yabanje kubyitiranya. Nahoze mbona haraye bamwe bavuga ati inzara imeze nabi, yabanje kugira ngo nitekeye niko kuritwara. So anyway, ngaho nguko rero iyi nkuru yakomeje kwibazwaho na benshi, ntago ndi buze kugaruka kuri commentaire ziyiriho by'umwariko aho ikomeje kugenda ivugwa, ariko igihari nuko mu bikomeza kugarukwaho iyi grenade irashaje cyane, bigaragara ko muri uwo murima yabaragiyemo mu myaka myinshi ishize. Bigaragara ko yabayagiyemo mu myaka myinshi ishize rwose. Anyway, reka tuve kuri ubu butaka bw'u Rwanda, ubwo nagarukaga kuri izi nkuru zirebana n'umutekano. Ni byiza kuba itaturitse ngo igiriwe hitana, kuko ntekereza ko grenade ituritse ukuntu abaturage baba bashagaye yakica benshi cyane, ariko ntabwo yigeze iturika. N'ubundi muri rusange inzego z'umutekano zayitwaye itaraturika. Reka twerekeze kuri uyu Kazadi Kanda wabaye mu ishyaka rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi UDPS, kuri ubu amaze kuba yiyunga kuri AFC M23. Amashusho agaragaza Kazadi avuga impamvu zatumye yiyunga ku ihuriro Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa perezida uriho muri RDC Felix Antoine Tshisekedi, ndetse ni ihuriro rifatanye n'umutwe wa Mouvement M23, ubwo ni Mouvement 23 M23 n'ubundi birumvikana. Avuga ko ari gushaka igisubizo ku bibazo by'ubukungu iki gihugu cya RDC gifite. Nibyo yatangaje, yagize ati nishimiye kuba uyu munsi ninje mu ihuriro Alliance Fleuve Congo. Mbashimiye mbikuye ku mutima kuba mwanyakiriye mu cyumba cyanyu mukanyakira nanjye. Ni by'agaciro kujya mu ikipe yanyu, niteguye kwitanga kubw'indangagaciro duhuriyeho. Alexis Kazadi Kanda yiyamamaje mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu Kuboza 2023, ni nayo matora aheruka kubera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo yabaye mu ishyaka UDPS rinabarizwamo Perezida Felix Antoine Tshisekedi, icyo gihe yaniyamamaje nk'umukandida wigenga, yarari mu ishyaka UDPS. Uyu mugabo rero yabwiye radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ko mbere y'amatora yavuze ko ikibazo gikomeye kiri muri Kongo cyari umutekano. Ati kugeza na n'uyu munsi niko bimeze, kandi ubuyobozi buriho bwagaragaje ko budashobora kugikemura. Mu bindi yiyamamaje avuga no guhindura imibereho y'abaturage ikaba myiza, ndetse no guteza imbere igihugu. Bamwe mu banyekongo banenze Kazadi bavuga ko kwinjira muri AFC M23 ari ukugambanira igihugu. Bamunenze, nuko ngo bamwe mu banyekongo batagiye kumurenga bavuga bati kwinjira muri AFC ugambaniye igihugu. Alexis Kazadi kandi wari ufite nimero 10 mu biyamamarizaga kuyobora Kongo, Kinshasa yabwiye abayoboke be ko nagirirwa icyizere agatorwa yazagarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo gihe yanavugaga ko yazamura umushahara w'abasirikare. Mu byiyamamazaga nibyo yavuze. Ntekereza ko ubwo kimwe mu byo yavuze Tshisekedi nawe yarabikoze, kuko umushahara yaruzamuye, ariko umutekano still n'ubundi ntabwo wabonetse. Uyu mu byo yashyiraga imbere harimo kubona umutekano, kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Anyway, ubwo dutegereze turebe uko bimeze. Gusa uyu Kazadi tayari ubu tuvugana akaba yamaze kuba yiyunga kuri iri shyaka, kuri uyu mutwe, kuri iri huriro ririmo imitwe ya politiki AFC Alliance Fleuve Congo kongera na M23, akaba yamaze rero kuba yinjiramo. Siwe wenyine uvuye mu buyobozi bukuru hejuru yongiyo cyase mu ishyaka UDPS, kuko Nananga numwe mu bakomeye, harimo nabandi benshi bagiye baza muri uyu mutwe wa politiki, nyamara bari bafite barabanyacyubahiro bakomeye i Kinshasa, barabantu ubona ko bashyitse kandi bafite imbaraga. Ubu rero bombi icyo bagamije nta kindi no gukora ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ibyo baraza kubigeraho byose, reka tubitegereze tubihange amaso turebe uko biraza kwitwara, kuko buri gihe nicyo gisobanura, igihe nicyo kibisobanura rwose, nicyo kigaragaza byinshi bitandukanye birebana ni byakorwa n'ubundi muri rusange. So
reka twigarukire tuve kuri aba bari kwihuza ni iri huriro AFC M23, ahubwo twinjire mu bice bya Uvira tubabwire uko ibintu bikomeje kugenda byitwara n'ubundi, ndetse n'uko amakuru akomeje kugenda n'ubundi abivuga muri rusange. Ngira ngo rero Uvira ni igice kugeza uyu munsi wa none, ingabo za leta ya Kongo nyinshi zarahunze zerekeza ahitwa Karemi, gisa nkaho muri iyi minsi kiri gukontororwa n'abasirikare b'abarundi ndetse n'abazarendo, ndetse kugeza uyu munsi wa none nk'ibice wenda bigikikije utaragera no muri Uvira hajya humvikana imirwano mu bitandukanye. Twabonye uwitwa Major Claude Nahimana afatwa n'uwo mu ngabo z'abarundi, afatwa ku ruhande n'uruhande rwa M23. Nyuma yo gufatwa kwe rero ibyakurikiyeho nuko yafatiye ahitwa za Kaziba, ndetse icyo gihe M23 naho igarurira AFC barakomeza imbere. Mu minsi ishize twakomeje ku nkuru zavugaga ko ahitwa za Kamanyora ukamanuka werekeza za Walungu hari ibibombe byahituye ndetse bivuga ko byaturutse i Burundi. Kugeza uyu munsi wa none ni ibice utakemeza ko birimo umutekano, kubera ko yaba abasirikare b'abarundi baraho hafi, yaba abazarendo nabo bambaye igisivili, ndetse no kubatandukanya nekeza ko rimwe na rimwe bijya bigorana. Kubu rero amakuru aravuga ko AFC kane gukoresha M23 nkoresha AFC, biravugwa ko bamaze kuba bagera muri no misozi neza iri hafi ya za Uvira. Abari muri groupe ngira mwabonye aka video, nta cyabaye, kara aka video kerekana neza Uvira hepfo na hantu M23 igeze. Murabona yuko nta kibura wenda harimo akazoom, ariko hari abari naho Uvira iri murabona yuko ni hafi. Ngira ngo abari muri group iyo video ndi kuvuga mwamaze kuba muyibona kare cyane. Ubwo rero igihari niki kugeza amaginga ye nuko ibi bice bishobora kumvikanamo imirwano ikomeye, kandi iyo mirwano nta bandi iraza kubihuza ni AFC M23 n'igihugu cy'abaturanyi b'abarundi, kuko nibo bari gucunga uriya mupaka kugeza amaginga ya bira bice bya Uvira, nibo bari kubicunga. Igihe rero baramuka barwaniye muri bira bice, ntekereza yuko uruhande rwatsindwa wenda tutitaye ku rwari rwo, cyangwa se dufata Burundi kuko nibwo buri kurwana muri bira bice. Igihe bwaramuka butsinzwe nuko baba basigaranye inzira yo kwambuka ikiyaga cya Tanganyika bagasubira i Burundi. Bitabaye ibyo ni imirwano yahabaye imihenerezo, kandi ngira ngo ni n'ibice bivuga ko byabanje kugotwa barabigota rwose. Kugeza uyu munsi wa none rero ivumbi isa n'isari ishobora gutumuka muri bino bice bya Uvira nkuko bigaragara. Ngira ngo rero aka video mwamaze kwa mukabona bari muri groupe. So uretse ibi bice rero ni M23 yaragiye ndetse na za Minembwe yagezeyo, ahandi hasigaye wenda ubwo muri Uvira nuko biri kuvuga ko imirwano ishobora kubura isa n'isaha, ariko ni M23 yagiye nyanyagira mu bice byose nkuko amakuru akomeza kubigarukaho. Mu gihugu cy'abaturanyi b'abarundi rero hari ubwoba bwinshi, ndetse hari n'impungenge zagaragajwe na perezida w'iki gihugu avuga ko Red Tabara ishobora gutera Uburundi, kandi ibyo bigakorwa bikoreshejwe n'u Rwanda. Ubwo n'u Rwanda ngo rwaruteye Burundi runyuze muri Kongo, nawe yemeza ko ibyo nibiramuka bibayeho azaca ikirundo paka i Kigali. Ibyo nibyo yitangarije perezida w'igihugu cy'u Burundi. So kugeza ubu rero hari amakuru avuga ko bya biganiro byari biri guhuza impande zombi kuziga kubirebana nuko umwuka mubi n'ubushyamirane bwavanwaho. Ibiganiro bishobora kuba byarahagaze kubera uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ati biraza kugenda bite rero? Uraza kwibaza uko biraza kugenda mu gihe umupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uraza kuba wafunze kubera ko utaki mu maboko y'ingabo za leta. Uraza kubihuza kandi no kuba nanone ubwo imipaka y'u Rwanda no Burundi yo yarafunze deja, kubera ko perezida w'igihugu cy'u Burundi niko yabishatse. Igihugu cy'u Burundi gikora ku bihugu bitatu, ibihugu bibiri muri byo imipaka yabyo iraza kubifunze. Ukusuguhotera abaturage baraza kubaho gute? Icyo nicyo ugomba gutekerezaho. Icya kabiri, Uburundi nubwo bukora ku bihugu bitatu ndetse bukakora no kuri icyo kiyaga cya Tanganyika, bibiri muri byo ubwo n'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibyo bigaragara ko bifite imipaka boda zabyo zikoreshwa n'abantu benshi kurenza ko bajya gukoresha iyo ku mupaka wa Tanzania ho
kuko ni ibintu bisa nkaho bigoye. Ubwo rero byose biracyakomeza kugenda mu by'ukuri binanirana cyane ndetse bigorana. Ubwo tuzi kiraza gukurikiraho, ariko ntekereza ko i Burundi ubuzima bushobora kuba bubi kurushaho mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi n'undi agikomeje gukora ibikorwa navuga ko birimo kwishongora ku Rwanda ndetse no kwereka u Rwanda ko yanarutera. Kwereka u Rwanda ko yanarutera. So ngaye nguko rero, ngaye nguko ubwo byose nuko bimeze. No Burundi bukora kuri iki kiyaga cya Tanganyika, bukahita bukora no kuri Tanzania, kuko Tanzania already isa nk'izengurutse Burundi, kuko iva hepfo za Tanganyika ikazamuka ikaza ikagera nano ku Rwanda, hose aho harimo Burundi. Burundi mu majyaruguru hakaba hari u Rwanda, noneho hano mu burengerazuba bwabo hakaba hari Republike Iharanira Demokarasi ya Kongo. So ngaye nguko rero, ubwo imipaka yose yabigiye gufunga yo ku Burundi no kuri Kongo, bagasigarana igice cya Tanzania. Ntekereza ko nacyo ni igice kugeza uyu munsi wa none kidakoreshwa cyane, ariko ubwo cyaba kigiye gukoreshwa. Ubwo rero turategereza turebe, ubwo mu gihe Uburundi bwabugiranye ikibazo na Tanzania, ibihugu bibiri batarakemura ikibazo cyabyo, bivuze ngo bwabufungiranye habasigaye inzira imwe wenda yo mu kirere, mu gihe nabwo basabye, kuko igihugu kiba gifite uburenganzira bwo ngo ntago mwemerewe gukoresha ikirere cyacu. Muri ibyo bihugu bitatu rero ngo haraza kuba hasigayemo igihugu kimwe. So birumvikana ko rero ni ibintu bitari byiza ku Burundi. Ntekereza ko bakwiye guca bugufi bakaba baganira, ariko ubwo ibyo ni ibyabo, ndetse turano kugira ngo tubatangarize amakuru, turanabitegereza turebe uko byose bikomeje kwitwara. Ariko iyo map uko muri kuyibona nuko nguko byose bikomeza kugenda byitwara. Ni ibihugu bitatu gusa. Ubwo rero dutegereza ibyo muri Uvira ndetse no kuri iki gihugu cy'abaturanyi b'Abarundi. Ubwo muri comment muze kutubwira uko byagenda mu gihe imipaka ya Kongo n'u Burundi yabifunzwe, kuko uyu munsi birashoboka 99% ndetse n'iyo Rwanda bakaba batarayifungura. Byagenda bite? Ubwo icyaba gisigaye nuko Burundi bwakwigengesera kuri Tanzania, kuko bayifunze naho ubuzima bushobora no guhagarara, so bufungiranye mu gihugu. So anyway, ngaye nguko rero, ubwo nuko bimeze. Turano kugira tubahereze ibikomeza kuvugwa. Ni mucikwe, abatarakora subscribe muyikore kugira ngo muze kugumeza kubona ibiganiro byacu dukomeza kubagezaho. Hagati aho gahunda zacu zirakomeje, mugikure.